Uthi ngiyawubeka umutsha phakathi kwenyoka
abathethelele abakwazi abakwenza glory to Jesus. Jesu wayengabathetheleli kodwa simuzwa kahle kahle uya-intercede uyabadelela ukuthi uNkulunkulu akabathethelele uyabadelela iBhayibheli yasivezela ukuthi noStefane iBhayibheli wathi ekhandwa ngamatshe engaphikezezo wafaka abadelela abamthanda ngamatshe uthi baba lesi sono asinabalelwa kibo besidinga ibandla It was protecting love. It was protecting compassion. It was protecting mercy. Uthi abakwazi abenza. Glory to Jesus. Abakwazi abenza. Baba bakolele. Abazalwane yamhlupha lento yentethelelo ngoba uJesu veza intethelelo. Abazalwane kahle kahle bafuna sikiphethe ngiyo ukuthi noma iofense ngakanani kodwa kuphosele ukuthi singakolela. Glory to Jesus. Noma isono singakanani akudingeka bafike kodwa kudingeka uJesu sibenzela ukuthi uphosele ukuthi sithethelele noma sono kangakanani. Mina ngiyakusula into forgiveness. Baba basora yamhlula into forgiveness. Baba nakithi esifaka ukholole baba yasibamba into forgiveness. Mhlambe sinasishwela sikhombe bandleni singabheki baba nathi yasibamba le. Kanti baba kuphumani everyday kunebande bayelisha elukuna bebanda baba ufanele kodwa nokutyele uba athi ukabe noni no. Iyangithusa ukuthi kanti mina nendlala mangiqabelelo khumalo aphila phela khona ubizo lokuthi mina sengiziwe ukuthi ngiyomisa isono. Intondura abazalwa kanti mabandla azalwa nje azalwa ngaphansi kokuthi ayikho intethelelo emabandleni esikhonza kiwo amanye siyazi ukuthi kwahlukana njani. That's why in young school and forgiveness. Ngoba utshobanayo okhotayo aye eBhayibhelini. Uthi forgiveness is the attribute of the strong. Atolonye resentment. Kufanele ukuthi uphuze ulindele ukuthi uphisitha sakho. Okungakolele ifana nophuza ushebe ulindele ukuthi kuzofisitha. Yangifuna lento forgiveness. Nayibamba nathokolo. Ngoba njalo nasishwele sibhese bandlela. Angeke intala phezulu. Yesebenza. Abazalwane nje akukho ukuqhubezela okungake bandlela. Intala phezulu. Ayibhalanga phansi.
Sibukele lesibili izwi. John chapter 19. Yebo wawuna sesiphambanweni sika Jesu. Unina kanye nodadewabo. Kanini uMaria uMakleophas, uMaria Magdalene. Jesu sebona unina nomfundi amthandayo ubeni ngakhona. Wathi unina mama bheka indodana yakho. Wayesethi umfundi bheka unyoko kusukela kuleso sikhathi umfundi lo wamisa kwakhe. Luka chapter 23. Luka chapter 23. Sikala verse 9. Essezelele kwabo verse 38. Wawukhona nombhalo phezu kwakhe othi lo uyinkosi yamaJuda. Njalo esezelele sebeziphanyeliwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na sisindise kanye nathi. Sasesiphendule esinye sasithethisa sathi nawe awumesaba uNkulunkulu ingani kulokhu kulahlwa nawe na thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulungene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi. Sasesithi Jesu ngikhumbule xa usufike embusweni wakho wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eParadise. La sithola uveze elinye isakhi elingazange lavezwa uMark noMathewu. Uluku uveza isayidi elipositive. Ngesinye sezelelesi esibizwa ngokuthi penitent eve. IBhayibheli lisichazela ukuthi amadoda amathathu uJesu neyilelezi ezimbili esiphambanweni zasibukele ne-punishment yaseRoma yokuthi chazile ukuvuma ukuthi abethele. Lithi iBhayibheli lesesinye isilelezi sikhuluma into ekhulunywa kunezinto kabateli esizenzayo ngoba zenziwa ngabantu anoma zisitabanisa nothini kodwa siyazenza ngoba wonke umuntu uyazenza. So-ke lona ukhuluma inkulumo yawonke uthi uJesu udimanda umlimo ukuthi nawuyinkosi sindise. Oh Jesus. Hallelujah. IBhayibheli isivezela ukuthi uJesu azangapheli. Nawukhumbula nakushayana kaHerodi lithi iBhayibheli uHerodi wabuza wabathi uyabuza kodwa uJesu azangapheli. Njengoba uphendula ukuthi kuzo umuntu esabuza akapheli ukubuza kodwa wena usupheli. Kodwa uJesu uphendula kusilelezi sesibili. Glory to Jesus. Isilelezi sesibili sikhuluma inkinga lena inkinga bazalwane. Wathi Jesu uzungunkulu
recognize ukuthi lo unguJesu. Si-recognize ukuthi uyinkosi. Si-recognize ukuthi unombuso. Hayi bazalwane, phela la akuveli eBhayibhelini akusikhomba khona ukuthi mhlawumbe isilelesi siyamazi uJesu ndawana thize, and akuvezi ukuthi mhlawumbe isilelesi sedla kuveli kaPilati nakathi uPilati lo innocent, kodwa isilelesi si-afema into ye-innocence kaJesu. Lalela, yazibuza ukuthi kahle le nto siyithathaphi, ngoba le nto kahle lithi iBhayibheli. Wabuza uPilati kuJohn 8:33, wabuza wathathaza wena uyinkosi na. Lithi iBhayibheli uJesu waqala wathi lokho ukubuzayo ubuza ngokubuzwa nguwe noma ubuza into evela abantu. Kodwa nawenza nalo 8:33, lithi iBhayibheli uJesu veza into yobuso kuPilati. Uqalela phela lo mbuso akusiwona. Naye into izoveza isilelesi esiphambi kwenu. Lesilelesi sithi Jesu uzumkhumbule. Isilelesi ansithatha phela imbuso. Kunezinto uJesu lithi iBhayibheli ube wababuza wathi abantu bathi waphendula ukuthi waphendula uJesu. uJesu uJesu lekhulumayo awungulelwanga inyama legazi. Nasi isilelesi kodwa siyambulelwa. Ngikhumbula uPawuli encwadini yamaSefeso 1:17 nakakhulekela ibandla uthi umoya wenkazi uthi lalela ngiyakhuleka uthi uNkulunkulu wanginika umoya wokwambulela nomoya wokuhlanganisa. Isilelesi kasikade sambulelwa lento ukuthi lo umbuso. Lalela phela kuyafiwa la, kodwa sona sithi uNkulunkulu. Hayi. Bazalwane, silelesi sikhuluma into engakhulunywa yiwona umuntu. So ungamayi kusuka nje, ungamayi kusuka entweni eshiwa abantu bonke. Nasi isilelesi sikhuluma into yaso sodwa, siyakhuluma. Sithi Jesu uNkulunkulu. Embuso. Ngoba into yensindiso basafana, into ye-salvation, into yesona ayidingi omunye umuntu, kodwa idinga wena. Into bazalwane, kanti ngithini? Yebo, into ye-salvation bazalwane idinga wena, ayidingi omunye umuntu. Khumbula ku-Old Testament iBhayibheli isivezela ukuthi uMose no-Aroni nabenza imilingo eGibhithe, eGosheni kwakwezi. Lithi iBhayibheli kwake kwabamnyama eGibhithe lonke, kodwa eGosheni kwakhanya. Bazalwane, kodwa lalela iBhayibheli isivezela ukuthi nasebazoqala uhambo olusha. Bazalwane, iBhayibheli lithi nanoma bengaseGosheni kodwa kwadingeka ukuthi kube negazi lenkukhu. Bazalwane, nanoma beseGosheni abanelisele kodwa babasenegazi. Singene eJona izwi lesithathu. Leli kuyizwi traditional called the way of salvation. Izwi lesithathu semhlanganiso. 1 chapter 19, verse 24. Sizaqala ku-verse 25. NjengoJesu ebona unina nomfundi omthandayo bengingakhona, wathi kumina, make bheka indodana. Wayesethi kumfundi, bheka kunyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi loyo wangasakwakhe. Vezo kusukile kwavezwana abantu
uJohane verse 3 one just come away. Wakhona the chief priest laba bamreject uNkosi uthi wakhona namasoldier abayemfuneza emshitha abazalo emshitha njengesigeleyo kodwa kwesithathu veza uJesu nabangani bakhe veza uJesu ngumfundi amthandayo noma kwakhe lawo abanye amagospel aveza into yokuthi babakude nesiphambo abantu besifazane kodwa uJohane uveza okuhlukile uthi babathlozi na ukuthi uJesu akhulume laba sabale uthi uJesu mama ubeka yona senze thina basakho mama ubeka yona unyo laba sabale uJesu wayelungisa kahle into kamoya it not necessarily mean ukuthi nakathi wahamba naye ekhaya ukuthi mhlawumbe uyakhuluma nge-physical law uJesu ulungisa into kamoya ngoba abahlobene ngegazi noma kwakhe kodwa manje u-introduce uma wakhe into a space of discipleship ulungisa into kamoya Akukho inyawo ukuthi sijabule
ngolwami ukuthi uGood Friday beyinhle. Akukho mnandi isikhulu sijabule ukuthi bekumnandi ukuthi kodwa into enisijabulile ukuthi bangakho abaziziwe ngokubona. Banda,